ki MLA jongko United Progressive Front ka kenhuan badan lang hak sarkar MDA hak siningkong ki laong baki kermen bakaji kendo yu menteri kampoi yang sarkar India wa Amit Shah haloke na lepamen keladai banlong ke basiso habakran bat kilat thai khobor hadin gaji kendo yu menteri rong ba ka jelau konrat ki sangma na kaliang noilam ke UPF ba banti dolem jo kumjo ba adil ba nongrum bat ba lambor meniang klai thu ba kiladap ban pau ha menteri rong ba banak kenhuan hi ki kwa bani i yak ji kran mantakan ti kanlong ke basiso khniat kenta shwa kani menteri rong ba ulapun bana bo unsai lam ya kenhuan jong ke MDA Delhi bandai ya kendo yu menteri sarkar pedang badi pe ya katnat kampo yang u Amit Shah lai itu sing la lebih syau nak liang ka UPF bani kendo siam tungila sing appointment buat batas sing la yo bani kendo liang jungi ki member jong UPF ka jing thu jungi ba jing kendo jungi ko ba play ko khobor la kran shai ka dai be dai ban kentu ban kan mau be dai ban ILP begini kendo ya honorable home minister juga central government Amit Shah ti dai na takadaw menta singi kumning hewan bani kendo banu bani karan shai nang ba ngin sutu kai ka stan nakaliang jong chief minister ama kani kapor kalayat ban du menta ke jingi kendo ban home minister last time kalong ba last year ki om bangin si kendo adin Christmas adu menta ngin padi bani kendo dai na takadaw ngi sukya member bro UPF koi ke jingmat bani lek ban kendo bani kendo ban sutu nakaliang jong chief minister so no bani kajing ong jong phi balada Amit Shah pha biang namar balada pha si sen dengan sai num pha shu mta asen te ngiru ngila prepare ndang banta bani kan batu ha ka bide bagani ka subject te ngingin late the shai kum ka team nam ta bani dang jing sokhya ha ka bide bagani ka kam te nga so ban ong ha ni ka por ba ngim dan da kumui pat ban nang prakhat ngingi scam ba ka jing ne jungi kan long positive ye ba ngin yo banya kendo banyak kan banyak thirba hakubide kanika benta kani ketika isu kepada banpas na wara apa assembly mo unanimous ding ada banpas apa kan August House ada perubahan antara government ada banpas respo central tempat yang up siap balan ngene kendo ketika por kanum sya bantak na isu aja po siam perubahan di banong form kemudian dawai ka ILP minum lak berkompromis pergi ki mana mentah kalau wajib kelong dian kam tam ya kelong ba mentah gila pan peni ke reason banong ba kadika kan kata ka tourism mo nanti kan kata ka road transit dikini kelong kiki ki bomla pan persongnya nomor ngaso bagi ba kemo persom tan ba nadangi don ni mechanism ka strong ak mo ka an ka baklan temut klempep ka tourism kan kiwi nomor bagi beri bawa na baru kin sotu dia baklayo protection kam dia bagi protect ini ki local mo juga state Meghalaya menrai ngiyo ru ya kejeda nak banta makir kiyo kejeda nak kalian contoh kaan mo nomor ba kumakalong mutagin numla bangin chu sha jam nomor ba pi mutagin ngode tourism ngin kemen nak bangin yo ita ka yo ka kon ndai pat bangin don kaan pak kata apa da borok kalian kamta mangi kumki try mulu ki ba ripat pi ka sexual ka don nak jong ka purpose mo makan serve kumno makani ko diga provision lembaga constitution ni te ba KLP ru kadai ko ba lalong ain kesong stamen implement mo ndai lesi kadon ho kajing ya pair hai tai ka khasi jantia ndai matang la yo ya ban klub ya Meghalaya ba koi ti ngatrai bro artli ngi dokam ko aku moja bener nomor di beripat bar ngaso ban ong hiru ba hoi ka central government kalong no ba bypass mo kamlon kata kajing semu nyo brio shu kain brio shu yang ikum kiripan kira yat ban pas ni ka ansi ye keladap longan kadap terikam hiru tendre ke ko konsan matar kalau mengikum ke state ko mujala jadi ban penting kenapa ka LP jadi ban lak ban dia ban kongo ba central government kadi ban pelokap ti ngiru haban kit kia ban da ban kira la joki ila ka jong ka state ila ka jong ka jat ban kam tam ke la wi joki